Ketenat Sports and Youth Affairs jong Sorkar Jela mentak sengi ke sepau terik gubnai leber kelapan kop burom yang kekenuhan nilai kai football jong ke Jela Meghalaya kibla yora kerdan baar hak 76th National Football Championship for Hero Santosh Trophy 8,000 arpulai. Haswa jong ke jingilang pun kop burom kekenuhan nilai kai football jong ke Jela kilai simbenta hak jingat pajba lani ke roadshow hak keleng ke sor shilo. Pada hadiah lapun kub buram iki da menteri badai kami yang ketenat Sports and Youth Affairs ubah Shaklir Warjri. Ya kata kejingin lang pun kub buram lapun long Hamadan Yuringhap lan kata. Football final jong. Good job and a big round of applause for the Meghalaya football team here. And other honorable dignitaries who are present with us. Thank you so much for your time. We truly appreciate it. As it can be passed over. Next, Bans Kaplan, Molo, Next in line,
Rian Burong Igi players Kibla Kristom Bermara ke Burong dan Utara Selatan. Bangada perkejutan ke Bakrau Batang sisi kadang aku office Aneng lagi orang yang berkata lebih untuk kesini. Mana bagai keren baru director juga sports and youth affairs. Malah klinik ini orang kaya kita kah jika suhan kalian berdiri bergabung. Nak kamu tadi ni players kiblat Kriston, kiblat bataynya tak terlalu. Ada kaya ke pengakum semua tidak susu yang kebahar pengidang ikan, yang kepengilai perkan, banangi syakman, bawa minta kasih dia penginahan di cash prize kumne. Ada yang kepengilai perkan bakumno, mungkin dia lakukan tadi kur samla di jumi. Ibaratnya kasap kapong nak benta kanu sports kalau dia football apa dia kanu jingla kai ke kesunan ya kau kumno mungkin dia yati ada pada situman nak apa akan jingla keren ke juni bagi lawan ni kata jing perkat banangi syakman Islam ai di scholarship incentive di boper nak dari kur samla. Kibedan ni ke interest sa sports. Banalor kata ia pemila perkar. Larang itwa beri mungkin di kur samla baru sports. Kalau kamu pengusaha ni dan kami di infrastruktur di boper. Marang sujoin office dan menen. Anda yang pemila perkar nak laki. Malau kanu kini kita di stadium. Kibamila pendiam. Nak kata begini di kur samla, kila begini berlakai bertugas lagi. Bagi beberapa kali di sini mentah kila ada nak construction. Ya kalau mila bu ikat thong bagi pendek no how ni bulan Desember. Hari yang kami kumui, nagi minister pada baju kopor pembicara bangadiru yang minister for cabinet pemerintah. Ngadon dulu yang kecil kecil ke Bakrau, ya kamu orang siam ulabu, ulai yang kecil kecil, ulai yang portfolio sports dan youth affairs. Tikumu minister juga sports. Take me home to the